Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanje sekulethela zona indaba engena njengamanje ke uMax ke umfo wamakhanya usevele ke wayicacisa ngqo indaba yakhe laphana ke uMafikizolo nengoma yakhe lena ke etrenda kakhulu laphana ke inkundleni zokuxhumana ke ethi ke uyoncenga unyoko usevele washo yena ke laphana ke uMax uthi ngempela ke iyona ke ingoma umele ke inqamule wona unyaka mbukeli ngabe uthini ke laphana ke ezo comment section ukuphawula kwakho mangabe ke uMax ke esho kanje awuzwe siyabonga. Ake sinikhumbuze bakwethu ukuthi sesinayo ingoma ezohlukanisa unyaka, ingoma yekhekhe le birthday ekuthiwa uMafikizolo, nali aphula lele ekuthiwa uMafikizolo, ingoma yalo ke ethi uzoncenga unyoko. Iyona ngoma ke bakwethu esizohlukanisa ngawo unyaka, si happy ngale ngoma, si South Africa singomakhanya nje sithi le ngoma siyamemezela ukuthi simemezelo okwesibili njalo, samemezelo okokuqala manje simemezelo okwesibili ngoba siyanikhumbuza ngoba nina nizinja kabi nina. Excuse, ningamahlo ngandlebe nina. Usengasuka nje omunye umaskande ophinki lana alanda amantombazane abesezokhipha isijabane besethi hawe ya contesta ufuna naye ukuhlukanisa unyaka ngoba nina ngiyanazi nimgodoyi kabi nina. Uyabona? So bakwethu siyazi ukuthi abaculi abaningi basazokhipha abakakhiphi, siyakwazi lokho. Futhi siyazi ukuthi bazokhipha ingoma emnandi as usual. Abafana nje oLimiti, Homlabalaba, abakakhiphi oGatsheni, baningi abantu abangakakhiphi abajwayele ukusikhiphela ingoma emnandi. Angilibali iqhawe lami ngoba iqhawe lami phela vele njengoba lizokhipha njena kuzovalwa zonke indawo, kuzoshiswe makukhipha iqhawe lami. Kodwa angilibali engomeni yokuhlukanisa unyaka iqhawe lami ngoba lathi iqhawe lami angeke lisayingenela leyo nto, seliqedile. Kwasho uKhuzani Indlamlenze, hawu suka yakhonya inkunzi enyawombili ezinye zina ne2 multiply by 2 kwenza 4 mithi mina uqhoshe ngomyeko ophephethe emhlane ufudu inqabi yenqaba uqonde enqoleni iqodo unqoba amaqola aququda umqwayibe. Iqhawe lami ke lelo elamemezela lasitshela singabalandeli balo lathi lona angeke lisayingenela isong of the year oKhosini FM. Seliqedile selihlukanise iminyaka emibili kulandelana. So siyabonga eqhaweni lethu ukuthi line timing, liwise, lihlakaniphile, aligcini nje ngokuba nengoma enkulu kuphela kodwa liphinde libe wise, libe ne timing. Iqhawe lethu liyayicupha ikhala, liyazi makumele liwine, liyazi makumele lingangeni. Awubheke nje njengamanje iqhawe lethu lizohlosula i-album of the year. Kungekudala nje lapha kumasadna siyayihlosula i-album of the year ngeyingoma zethu ezu-19 ezi-close to 6 or 8 zishaya amamiliyoni. Siyayihlosula i-album of the year kule album yethu ethi angidlali ney'ngane. Uyabona ngoba silandela iqhawe umuntu wakwalikhetha iqhawe madoda. Hey yazi ngiyabonga ukuthi ngakhetha kahle, ngakhetha iqhawe. Into eyazi ukuthi la ngifuna ukuwina la hayi, there is no need. Hayi la sengiqedile. Umuntu nje one timing, izinto zakhe zihamba ngobuhlakani. Yeah. So kwi-song of the year sesinalo ke ikhekhe le birthday lele kuthiwa uMafikizolo, ilona elizohlukanisa unyaka bakwethu. Ya ikhekhe le birthday leli lomfana lo ohambe ngathi lo miswa kwekhekhe le birthday uyena ozohlukanisa unyaka. Si happy singomakhanya nje eSouth Africa, si happy ukuthi ingoma ethu uzoncengwa unyoko iyona ngoma emnandi, iyona ngoma futhi yethu singomakhanya sithi ingoma yethu leyo esifuna ukungena ngayo ku-2026. Yeah. Uzokhumbula ukuthi sangena ngomaskando pink ku-2025, sangena kabuhlungu singena ngomaskando pink. Uyabona
sikade singene kamnandi ku2024 sangena ngomjolo sajola kwamnandi unyaka wonke sijola wafika uMaskando Pink inkosi yami ngo2025 wasingenisa ku2025 manje na ke ikhekhele birthday leli ekuthiwa uMafikizolo lisikhiphele ingoma emnandi bakwethu siyabonga uMafikizolo siyabonga sigubhu samasi khekhele birthday Mafikizolo siyabonga mfowethu ukusikhiphela ingoma emnandi hit thank you so much ongahambisani nalento engishoyo ngifuna ukunitshela ukuthi tata msono wakho uyangidakelwa